Bogajan LA APLC pen Borjan Constancy APLC Committee tum chalang si Kardi dang bida sing lek thi pan chiki mopon. Karbi Longri song wolong kom ajia sai hemalong registration drive ki pedopon. Ingding thongke prapli inter sub junior volleyball championship 2022 judi kamamai ke sengpong. Ingding hini inter church football knockout tournament ang dongkiti ke pathupon. Borjan Constancy APLC Bogajan LA APLC lapin yurwing atum chalangsi phaiknuni phai inkorener ke barni arnikang sampor phai pora chiti mapor malom HDP Bajar along Karditang Bedesing Lake Tiapan Chiki Mopon. Karlidang Bedesing Lake Tia Mohorong Milurkai Ponsi, Arnama King Rilong Ardompi Ponsi, Karlidang Bedesing Lake Tia Akarjong, Ringdog Ringimi Pen Padu Longwer Jiapan Siding Pon. Labang Suchki Mopon along APLC 3P Udoing Amaipu Sir Singbi, APLC Bogajan LA Amaipu Samson Teron, Organizing Secretary Joy Sing Langni, APLC Borjan Konchunbang, Mensing Timung Organizing Secretary Denation Teron Lapen APLC along sa Klembang Puatumta Chitongdun. Mukrok alam ki aving konpenta Karlitang Bedesing Lake Te alang nitum kidoki sung alam aputak sami alang nitum sorkara tumupent patini si alang nitum pen kerap cho hangpondo. Bonta non kachuri pon sorkara tumpen Karlitang Bedesing Lake Te tum alam arjuje detsi Karlitang Bedesing Lake Te bang apran damnang juilo. Lapen Meghalaya Chief Minister ki mukrokan humrisi mukrok ki Meghalaya arlus do pusi alang lihin pen ke ningje pon daklon. Bontala puna Assam Chief Minister lapen KCC atu mukroke Karbi Longri Abirta pusi pipot salang ni tumpen ningjedun dakai heda lo pusi Bogajan LA APLC amai pu Samson Teron pen karju pedopon Mapor ke adai du pusi tum jongpon athema bidasing lekhe non Karditang bidasing lekhe alangli cheboy be aprang ta chekloyon aprang ta alangli council afan puerlu de lada ke security awe safe zone kali athema dak thengpi kang hutum ta dopik lapen apong lapuson materials kawe pena jok lapen police atum kawe pena jok mane duty ke claim hasung krung pu council fan tuning rialu tangte piniarni council Karbi Anglong tonmas council jasmet tim Karbi Anglong ake hai tuliram rong hang ke japon tim Karbi Anglong puna kokpo alang litum arju ba alang litum labangso alang li ka tuning ria statement le alang tum dengpon posante pini Karlitang Bedesing lekhe ke apran damnang ni derji apolo lasi non ke apran dam julo posi non ke tungge pereng thuoi ke gunelu lasi nili tum ka chuning ri bangela helo alangli somar dolang non lapen achora tum dolang a family tum dolang posi alangli alangli ka chiboi julo lasi non allar bangke a hemasor dolang posi a hemasor phan bang boreng piponang po council sector a boreng lahen lo nitum lapen nomor hinia bang ke lahen lo pina tum pulo lapen hada ground report nitum visit am dela phi asona lam long pon lo border issue ta nang le rok lo non ke pijut ke athema labang so issue doko ka phidame council tum bang ke insam riason ha that budi ke deng hot si chong hong dun prong chot a solution ke pilon de non thang dawe bang Meghalaya Chief Minister bang alo da contract sangma hala da ka MLA tum bang alu a CM da bang nang visit alu de mukro ke is a part of Meghalaya pu bang pelu ande pini Assam Chief Minister na lawyer ande pini Assam Chief Minister na lawyer is Himanto Biswa Sarma why he is keeping quiet ame ke jang por manon lasi ni tumge Karbi Anglong ara tumge tumar junang ko athema non APHLC ke tume opposition sidame ke claim back nang je bang ke malo polong te la ke ruling atum ruling tum pen kumalo sarkar ke chari tumsi la tumsi ajara solution le wan ji sita lang tum se claim nahi Bogajan railway station akung long kedo atuma phan ke tharle ponji aphan steme pachini pon erlo lasi prabjin pen ke tharle sai steme claim pon po lasi railway stations akung long kedo achi aso tum sibi ka prek along ka strike ponji aphan alani tum pen bori pon bomlo lasi Karbi Long arada tum pen samir lapen rong asara tum pen sibil hai ka chi aso tum phan Timaklong ke pek pedet ji aphan stamik chuning ripon athe mithang Karbi atum lahai ka che asu atum aphan bhara chupi pen ason ki chung stami chitong ponanglo lasil hai ka che asu atum phan boha ke chak pon pedet ji aphan stami Bogajan LA APLC je maipu Samson Teron pen chuning ripon thu tum phan eviction po ke tharle po lapen labangso ke tharle ji along
non ong dung akar bitum ke kebe ke chetam phan dim ke chake phan sinon ri rok rak lo lasi nil tum ka chuning ri bate Karbi arat phan ke than bang galan lo ke theke dinga tum tame ba rong asar tum tame सरकारी गांग बोरा तुम तामे ला के बे के चा खे तुम भान मांगे हदाक दिम क्लोंग भारा ले नंग दोजी पुसिता पीपे दे नहीं पुसी ने तुम अपील पन आथेमा तुम इलीगल दे हा के बे के चे तुम सोसारे तालेवे एमे थांग में तुम सी के चौक चे दको कती दिम क्लोंग चाक पो मोला है तुम सी कोपी पिना के नो क्राइम नंग क्लेम पोदाक मुनिट पिथी पो चोंग ही पो आके नो एनवायरनमेंट वन पोदाक लासी कार्बी आंगलोंग आरात ईस्ट वेस्ट तामे नॉन हप्ताह सियांग बोंग जोंग सी इविक्सन दो कोकलो पंगते ला के थारले दे ला रेलवे ट्रैक आकुंग के दो तुम के बे के चे तुम मंगो सेना तुम भान के थारले पो लासिला बांगसो के थारले लोंग के कार्बी आतुम रोंग आसार तुम के थेके दिंग तुम बांग ला तुम भान Karbi Longri song Habar Khat Branch Committee ki parlupon angkang haiknin pa inkore ner kep arni bolongkam aji Karbi Longri song asai hemalong registration drive pedopon Budho terang don konchun bang raju ingti Habar Khat Result Committee konchun bang Budho terang dihin konchun bang Juna sing terang atum cetong dun bolongkam aji pen rajes ronghang Karbi Longri Abirta branch ke do an nilitum tiripi ahin ben direction ating ben branch ke do an phan sitam nilitum ke dolang kereng lang branch atum han registration kuri ponlo lasi isi ini ke kelele dolang ba registration ki kuri pon pe dolang alang nitum han sitam pini pe na bang bong rabjen pen patang pon po ladat pen ulang ten nilitum tarik ini pen hamran regional committee an asitam pang no po laso kapachun dia target ke nilitum December 5 an lotang de nilitum kangton pon lasi so pilotang nilitum kuripon pelo lasi laso registration bi kuripon angko ke nilitum Karbi Longri song attokan branch do pik alang litum sitame isi terms do nengkan ini pen epoi lotang de maipu sitame ba konchun branch sitame celala lasi hulaso validity bang nengkan ini bet ningkan hini pilotang nila so registration renewal kuri tutu ula so ateng ben senilitum pining le thosi tame kuri lo lapen mo kevanji 2024 an api mo renewal kuri tutu nona mara validity bank ke 2024 an tipen kache koi not sta mela hujai district along hala bangala mia tumbana ke pet bang do la so puthak pen ko pi pui sang le tu aholo border issue ke pini penap akimia lam dal lage mentune pensitame border issue ke judune plangon e akes pina ate border along ke do Karbi atum angkin ke cepathe pensi galitum han nang lai kom pi bomlo so long litum chuke damtang polale bedesing lang the akes le lale akimi akes kali lano fasa akes kali so phang sitame border along gotona do pilo sitame litum isi a district pinagamat elitu kon ma ke har jak nangji kon ma ke claim dam flut unji kula sobang elitum pini ke chak na pason council tum stame dokok ta hai pati alang litum kon ma ke claim ke dam unji un ediat lum mene la si chunung ri kang tum litum hemprek jong si long le tik long de litum emethanga jakong emethanga force ateng pen thang ning ke hanga teng pen jat asai a development puno ke claim ke dam un ediat ti asai ke la si litum border along un an ke cepareng ting nangji elitum development claim dam nangji development claim dam lop nang de elitum hudak ang thek dopo ang thek do lop lang de hula dak elitum along le phelang lo ucherai kom ilong ko non ki bangsi machiyong chiklo engting thoke prapli inter sub junior volleyball championship 2022 bojan sport association patu klam long paman ponji aphan Paiknuni pa engkore ner kep arni bojan sport associations atum pen patur pi ponsi bojan sport associations auditorium hall along tirikam amai ke sengpon bangsu tirikam amai ke sengpon along alihaman pen mudhuria dekal phukon SU civil Anurab Kumar Brahma bojan municipal board chairman Binut Shah bojan CCI its OD Bipin Kumar KSA BDC Amaipu Raju Engleng KSA BDC Achunbang Desoi Tiron Bogajan Lems a chairman Kensing Thangchu Hanjang Langsu Press Club Amaipu Klengdun Terang Bogajan Press Club Pensinglok
pinangan kitsi keding ta chitong dun lapen ke bang sima tijong achiklu encourage strok si lapen encourage ner kep arni ni thoma pharman si labang su pati pontang lo ke bang sima tijong achiklu engteng thongke rapli inter sub junior volleyball championship 2022 along bang pro posu se bang pi bang huotun bang so along chapati ponji lasi jirikem amai atum pen ki claim kedam ki mesensi aphan labang so mai along chathan chimum pon santi dipen present terang Karbi Longri Abirta ওড়িশা ব্যাখ্যাৰ ওপৰত দুআষাৰ মন্তব্য ৰাখিবৰ বাবে মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ জনতা পাৰ্টিৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাৰ সহযোগিতাৰ কথাটো উপস্থাপন কৰি মোৰ সব বক্তব্য ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ থাকিল ডাঙৰীয়া লক্ষ্য উদ্দেশ্য এটাই যে আগন্তুক হ'বলগীয়া তিনিদিনীয়া যি দিবানৈক্য ভলীবল প্ৰতিযোগিতা সেই প্ৰতিযোগিতাখনি যাতে আমি সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আজি এই সভাখন আয়োজন কৰা হৈছে যে পাহাৰীয়া জিলা ঔদ্যোগিক নগৰী বোকাজানত তিনিদিনীয়াকৈ খেলখন প্ৰতিযোগিতাখনি অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত পদদলিলা পৰিব আৰু আমি আশাৰে বাট চাই আছোঁ আমাৰ ইচ্ছা এটাই যে বোকাজানত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি আৰু জনগোষ্ঠীৰ মাজত আমাৰ যি সম্প্ৰীতি আৰু মিলাপ্ৰীতি এনাজৰীডাল তাৰ মাজত আমি জীয়াই আছোঁ আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই যাতে এটা সুস্থ বাতাবৰণৰ মাজেদি যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আমি আমাৰ সমাজখনত যাতে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এটা আমাৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস এই প্ৰয়াসক সাকাৰ ৰূপ দিবৰ বাবে Arlompira Baptist Sport Ministry atumben patir piponsi phaiknuni pha incoiner kep arni koilamati Arlompira MA School pathu aklamlong engdeng hini inter church football knockout tournament angdung kiti pathupon aso angdung kiti pathupon along aluhia manpen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numor Mumin EM Sujorongphar Thengmodong Baptist Fellowship Panjan Lapen Shin Teresa Paris koilamati atumben se angdung kiti pathupon Thengmodong Baptist Fellowship atum kethek munak ajok Saint Teresa Paris atum phan golthom an thapon lo lapen Saint Teresa Paris atum tam gol sian ke thap un chora jo Thengmu adong Baptist Fellowship panjan atum pen labang so angdong hiti chipai pondel lo আজি এইটো খেল প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব খুব ভাল হৈছে গাঁৱত ইমান ধুনীয়া খেল মই আশা কৰা নাছিলোঁ যে আৰ্লংপিৰা চাৰ্চৰ এছ'চিয়েশ্যন 46 years ফাউণ্ডেশ্যনে চেলিব্ৰেট কৰাৰ লগে লগে ইণ্টাৰ চাৰ্চ কম্পিটিশ্যন তেখেতসকলে পাতিছে আৰু দুইটা টীম পাঞ্জান বাপ্টিষ্ট ফেলোশ্বিপ আৰু কয়লামাটি কেথলিক চাৰ্চ খুব সুন্দৰভাৱে খেল খেলিছে গাঁৱত ইমান ধুনীয়া খেল চাবলৈ পোৱাটো সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব আৰু মোৰ খুব আনন্দ লাগিছে সেইকাৰণে কৈছোঁ অহাবাৰ অকল ল'ৰাৰ নহয় ছোৱালীৰো বহুত বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ এটা কম্পিটিশ্যন পাতিব লাগে তাৰ কাৰণে মই মোৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি সহায় কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ 50,000 ছেকেণ্ড প্ৰাইজ 25,000 মই ঘোষণা কৰিছোঁ নেক্সট ইয়েৰত যিটো পাতিব তেখেতসকলে বহুত গাৰ্লছ এণ্ড বয়জ যদি পাতে তেতিয়াহ'লে মই ট্ৰফিৰ লগতে এই প্ৰাইজ মানিটো মই স্পনচৰ কৰিম ৰাস্তাৰ বিষয়ে MOSত অলৰেডি এইবিলাক ৰাস্তা সোমাইছে দলংটো আপোনালোকে দেখিছে যে জিলাংছত দলং কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ৰাস্তাখিনিও এতিয়া MOSত আমি লাহে লাহে কামবিলাক আৰম্ভ কৰিম প্ৰচেছ চলি আছে আপোনালোকে পিচ এগ্ৰিমেণ্টটো দেখিলে যোৱা বছৰ পিচ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে আৰু তাৰ ফলত যিখিনি টেকনিকেল পাৰ্ট যিখিনি বাকী আছে এইটো পিছতে গোটেই পইচাবিলাক আহিব কাৰ্বি আংলং সমাজ কাউন্সিললৈ আৰু টুৰিজম ৰহান ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই যিমান ৰাস্তা আছে কাৰ্বি আংলঙৰ মেক্সিমাম ৰাস্তাত এই MOSৰ জৰিয়তে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কাম Arlompira Baptist Church Sports Ministry ke dam tang ading kan junai masih itu ke sengbon pangceng lo lapen dili tu lason se mo ke bangilang ke ading kanan tame dili tu labang ke patupon bompo tenang tim labang so monduni la department tin benana tim la sidon sar pensinan tim labang so budget keselam pun kalai lo monduli along nili tu general meeting along
labang salam the chief responsi itu general meeting long resolution do ande non kiwang thuji aning kana phan nang tum mumoi pen MLA kan je teng pen nang tum labang so tak chingwai pon je phan tum ki sik duma alo so mar tum phan nan tum ki pathu pon je phan ba labang so war sai ki pon je phan tum ki sik duma na tum mondli pen nang tum non atir kama hin pen ahok lo nili tum ani ong pe tama tha pon lo je isi society phan ke paching thur ji pulote okol sopin so tum phat ing thur pon chol ge chok che soar lo tum phan ta kam thur pon la jan so isi society jong si ching thur nai pulotang te soar lo tum phan kang thur pon la si aprang si nili tum ma tha pon